Dispur Security Red Janata Bhawan along Cape Angdeng State Board for Wildlife Assam Apothak Mai Kangni. Karbi People's Holtar lang solang pothot KCS Turi Pia Mai Lapen Prikebra Priang Den Karbi Youth Festival Tiri Kamamai Atumpen Kapang Churasai Kedeng. Silonijan Forest Range Arlo Diopani Jengrong Pi Arong along Habida Ingnar Hum Kray Sahem Kipri. Karbi Prime Time along pen Kajokowe Panta Kartong Pachiriklo. Donar Juponik Tha Biotang Ton Pen. Kedamtang Thang Ni Pain Kora Hini Arni Kang Sama Port Dispur Secretariat Janata Bhawan along Cape Angdeng State Board for Wildlife Assam Amai Kangnia Biota Kadnews along Biota Nangle. Chief Minister Sarbananda Sonowal Penkichari pon amai long Forest Minister Promila Rani Brahma Karbi Anglo Autonomous Council CM Tuliram Ronghang EM Amor Singh Tiso Pendang Lok Penaan ke theke ding atum chetong dun rinti labang so amai long non kibang chichitia chikloni phain kora hini arni World Rhino de ke paman ponjia phansi mai long RD do jot pen kaching vai pon padola pen Kindu penan parta marat api kerai kom jia patak chirok to amai ta ke pado ponjia phat kaching vai pado Chief Minister Rahin pen Prajam Board members atuma phan munit la pen marat api ang bong kache song sarai di malong bohom ridam toy lapen koson pen se munit lapen marat apiang bong kibang ja porhut thang kasik sak kawe de jima labang so pothakta RD do jotpen kaching vai pado pontu an parta bang so mai long a district tin along ta honorary wildlife wardens arpu kepek ponjia phanta pathik pontang lo posi biota ribdun long Karbi Cultural Society Turipia Mai Lapen Plikebra Pli Angdeng Karbi Risunim So Orongaje Tirika Mamai Tumchelang Pet Pen Pini Thang Thang Ni Phayeng Kora ke Thom Arni ke Pangchira Sai ke Deng Pon Pado Karbi Risunim So Orongaje ke Paman Pon Aklam Taralang Solong Karbi Cultural Society Tirika Mamai Lapen Plikebra Pli Angdeng Karbi Youth Festival Tirika Mamai Klembang Photum Chelang Pet Pen Orongaje ke Paman Pon Adim ke Pangchira Sai ke Deng Labang So Sai Prapjin Pen ke Pangchira Sai ke Deng Nang Koke Orongaje Sek Akili ke Pasura Bang Kilit Pek Asonsi Tek Dam Long Lasila Bang So Putak Lang Dam Pen Pining Thang Thang Ni Phayeng Kora ke Thom Arni Ada Pen ke Pangchira Sai Pado Pon Lo Pasi Birta Riptun Long Silonijan Forest Range Arlo Diopani Jengrong Pi Arong along Patawea Jo Por Phai Hinia Por Habida Ingnar Hum Kray Samunit ke Dua Hem Pripi Thai Pusi Kadnews Sapherong ke Bokojan Pen Birta Nang Pali Kopai kemi Ingnar Hem ke Phalang Nohut Munit atum ke Aprana Bang ke Chipa Jong Dunlo Sita Halapu Hem Arpong Amokha Bang si Pripi Thai Lo Non Malam Habida Ingnar Hala Swahawar Malam ke Dovera Jong Radatum Kai ke Taok Chikom Rom Pensi Donang Bomlo Lasi Ingnar Rai Kom Mate Forest Department atum Lahai Habida Ingnar Chikok Jia Phat Radatum Chuningri Non Malam Sopor Panthina Parman Bir Taming Taman Iksina Kaziranga English Academy Future flourishes here. An English medium, co-educational, fully residential 10+12 school affiliated to CBSE New Delhi. Admission open for classes 3 to 9 for the session 2018 and 19 for class 11 from April 2018. Opposite ISPT Garchuk, Guwahati 781035 Assam. For more details, you can log on to www.kazirangaenglishacademy.org or you can also email at the given address.
और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong geham gich kim je phansi ji tham bom lo. Nang ki pray to duk lo. Nilita hemgimi kim bom lo. Sita lahayala ben asapta nili mathate. Athema nili hemalo extra kipidundo. Athe nili hemgi kimalonge tata discount SD bar pensi kimpondo. Tata Discount SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selam Pon lo. Lasi Tata Discount SD Bar ke kaita extra safe lo. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selam Pontang lo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesiri alang hiti gulat along Longpon Ikji. Kang sirtang kijun alang Karbi alang Teso alang, kecu ajam tu, tarmit aduk, telua kreng, citronola, uktor pen cenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Di namo piputhat bir talong bang tulo Indian Red Cross Society Karbi long aropen pini thang ni phayeng kora ke thom arni difu civil hospital long se ke chulang bom inut vi ke nang sot apor hut vi ka chipidun Kedam tang penaan arni pen Dengaw rong khelana sor Mongol Singh ing tia sepo jaram ing tiarta thom kep kisuka chulong loka joini penaan akisung dolo aphialang liphan vi ki pinang ja kinang sotlo pupen penaan arni pen virilo sita vi kachipi duna bang puka wedet ajo akisung pen chechak nanglo aphila bang swaputhak Indian Red Cross Society Karbi long arwalong lam ki palia tengsi pini Indian Red Cross Society Karbi long aroklem bangphu roton ing tv chipidunsi akirappa jirdunlo alang liki sunga porhut wikipidun ke inuna prana phan kirai komdun abang phulo keso that adona rapatum Indian Red Cross Society Karbi Anglong arwapan keropa jirlo Karbi Anglong Autonomous Council Health and Family Welfare Department atum chipatir piponsi Dilaujon High School along Health Mela kibi pona birta kadis channel pherang ke anante rangpen birta nangpali Ada porpai sirkep apor pen Karbi Anglong Autonomous Council em khonsing rong pipening pusi keso kilak pangcheng ponlo an partaluhi kachitong dun ia mathurjo thekel phukon la pen penaan ke thegiding atom chitong dun binilasto health mela along asona keso mukha langpon la pen halapu keso kachilang dun atum non an bang pharo phosuse abang phu bang phiatum keso kachilang our side chu endun rintilo laso health mela along bokojan CHC Balipathar MPHC la pen difu headquarter pen doctors nurse asa tum chirap cheto dulsi pado ponlo laso health mela ke Karbi Anglong along ner ke padim padopon jila pen non an long priadim an patang tang lopusi pachini Karbi Prime Time abir tamang kelap masikang ton pon iklo playing about the channel domi thangmi kurang tu